Hi kakabsat! So na makikita yung gara, di yang kukat ko ado ti mais. Di totoo yan. Dati gidi imulmula mi idi. Usually nagmula na amat. Di nga banda. Ejay. Nimulak day dyan. Di banda ni ditoy. Usually nagbiag damot. Kasi na nabunbun aspay di mulak kaysa dagatin mula day. Okay. But anyway, moreover, so tumulong tayo garag nga agka ti Kalunay. Amon na imas ti Kalunay. So ti pagbiag ti kwa, ti Ilocano tata. Di totoo yan. Tsaka mo na kita Manila kasjay. Ngam kwa, ngam kasjay. Tanga talaga. Dapat kilala mo na pangalan ko. Teka puta pare ba't ang yabang mo? Dapat puta matigas pangarang mo. Lalambot ka sa bigat ng barang ko. Alam mo ba malupit ang banat to? Hindi ka na dito belong. Tangina mo pag kami nang yamot sa'yo, dapat hindi ka bigol. Paano mo nasabi na hindi ko kaya makipagsabayan sa mga ganito pataya? Kaya kung tapakan na pangalan mo, putangin na mo ngayon sino sa ating magaling. Ako yan na ba babae? Hi Bax! Chill! Hindi ka babae. Ayan, pagdala na ti Kalunay. Ay, di dyan. Ay, to okay ba nakabaybayag ka, animal? Ay, ba nagbayag ka? Alat ti Kalunay. Naglaingan, tagbayag-bayagan. Sayang na paspasweldo kanya mo. Ay, nagbaybayag ka? Ay! Ay, tangang. Ay, shit, fuck. Ha? Sorry. Ay, wow! Data pala tinaalam? Ang daldalo sa akon. Nagbasit data! Okay. Dikayat nga ni Inang timang dalo. Siyam nga pamilya, ti pakanom. Sida naglaingan. Tagbayag-bayag. Darasam. Okay. Tulungan na si Day. Kang bayag-bayag. Nagkaton. Daras! Tulungan na. Tangkang. So, kakabsat kat nakaado na garanti sa nga mo ti malala. So, mga latayo tagarod iti Kalunay. Naimas ti Kalunay. Naimas ti kano ti Kalunay, iburi di bod. Di totoo yan. Yan isagpaw ti balatong, mabaling isagpaw ti balatong, mabaling isagpaw ayan ti kwa, ayan ti, anya ba? Yan ti, isagpaw ayan ti sinigang bangos, mabalin ba iba? What? Sinigang nga bangos, sinigang nga nga ay paksiw nga tilapia, sinigang nga tilapia, mabalin amin. Nya nga rod, kakabsat. So karon tata, digiti Kalunay niya. Ay, Kalunay, maismikot, nagatulmot. So yung kakabsat, ikatanda da si itnan, dahil si itna gamin kwa, hang masida. Di totoo yan. Usually no maluto nga dati si itna gamin, baka masiitan, wano mapanjay karabukubyo, ayan, agkos nga kay nga makaangos. Tanga talaga. So kasjay, Yeah. mangag kayo kanyak. Lumngag kayo kanyak tanis, usto dagiti bagbaga. Diba? What? Diba? Kadagiti nga makaammo ti Kalunay kakabsat, dagiti rich kid dita. Syempre itsuro kayo met anya di garod ti style ti Kalunay nga masisidami nga marigrigat. What? So dahil ti Kalunay. Okay. Pak. Makita yo kakabsat no galat tayo adati si itna. Pak. Syempre katumto pa si itna bago nga iluto. Kasi ti Kalunay, ado gamin ti klase ti Kalunay di makasiit kan jehaan nga makasiit. Okay. Nya, di makasiit kakabsat ket dagitoy ditoy talon. Nya, dagiti Kalunay nga hanga makasiit. Dejay o nagtibalayo. Tanga talaga. Kabsat. Nya. Dagiti chismosa kun marites. Dejay o nagtibalayo. So dagiti Kalunay nga hanga makasiit. Pupunyeta da. Kasano mo ti parang lutom data Kalunay mare? Di ko mo. Di amog luto ti Kalunay. Nangunguha lang kami. Tapos anya tinaimas nga luto ti Kalunay aya. Hoy. Sagpaw ti balatong. Okay. Sagpaw ti balatong. Ala. Igisam tapno na ima sa daramraman na kasja. Okay. Uy, talaga? Wow. Kasi no. Gan, luto maalangan mo't nga ibilag mo yan tikwa. Ay, ala. Anang nga ibilag mo. Hi, Mare. Apay nga timba ta pagkarkargaam. Umado ti lawagam na niya ti umado kamuro bawon no. Dapat kilala mo na pangalan ko. Teka puta pare ba't ang yabang mo? Dapat puta matigas pangarang
dapat hindi ka bigol. Paano mo nasabi na hindi ko kaya makipagsabayan sa mga ganito